Chong Keselong Parliamentary Constituency ni long kibro kibasta. Ngai kuplay Siburia ya ki nong song sinong jong kamarung kenang constituency. Ngata tangan tak kecing songo. Kaba ngada songo sisa. Na bara por bangisiang ikani ka party. Bun kibro kiba parlok jonga bro. Habang siang ke PPP. Hajaga ban ai men sim kiar ban. Yong to cai punya siang to isu ai men sim na no men ya position no. Imina election kempisa mi beat in the sian ne yo. Kita kibro bakrian dengan kelon kum kimi ya. Tambah kem sola mundur kum no menyele election klem kepisa. Tengong ya to ya kata ngamnur benong begini job baik. Tambah kadai ka jingket kli bat kadai ka kamram ko jong i kum kibro kibadon ke jingket kli ya ke jela. Bengin le ndien ye na ka benta karibat kejat benro. At least ngin hikai ki bro. Balada kim kala man ta suniam ro at least hadin san suniam so suniam kanwan ke jingkala. Dindai ngada somo siburia ya kamarung keneng. Kawi na constituency ka ba. Hawana lingkong o usngong ki jingong ki bro kanika BPP ke pendiang yo bro bab ta bekrian nak krian. Dagiyong ba tip ka no burian yo na ka marung keneng constituency. Tak itu bro ni thora. Jadi ngada sngong ngo ya ga marung keneng constituency na mar kampet ya kani kampet ya kani kai. Nangano yung PBA ba kumana kanay ngahap ong yung atin na marwa menakanay ka jingkrian jong MDC jong ga marung keneng constituency. Siya hangga article 371 oh ka chingstunak kata ka surbu krian. So show mashit bahay. So bang mahaban sngap tang babaro khay babakalalud. Jadi betul exam lah kalau tu kena betul bon pitch, hampa kudu no hikai isu ai bet do cross bet isu ai bet do not. Then semua ia pergi kalau berpitu, ia bro bersyukur bet, ber bro berkrian ia kasih hisab, berpijit ben jit ben set ia kakam ha bro ubade sisa orang ba.